Нет, еще 200. Ну, это старик, походу, обратно вернулся. Зря вернулся. Что там делаете? Да. Pasukan Rusia menemukan salah satu terowongan bawah tanah yang didirikan militer Ukraina. Tak hanya itu, pasukan Rusia juga mendapati sejumlah mayat tentara Ukraina di dalamnya. Mereka kemudian berupaya membersihkan terowongan itu, mengeluarkan mayat dan menahan tentara yang masih bernyawa. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 28 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Brigade Sakhalin Rusia mengusir tentara Ukraina dari bentengnya di arah selatan Donetsk. Posisi tersebut dulunya dihuni oleh tentara Ukraina dari Batalion Opfor Ukraina dan kini mereka berbaring dan beristirahat. Terakhir, pasukan Rusia juga menyita senjata milik Ukraina yang dipasok barat. Нет, еще 200. Ну, это старик, походу, обратно вернулся. Зря вернулся. Что там делаете? Да. Вот их блиндаж. Вот 200-х, да, правильно, вытаскивайте их. А уж шмонать, документы и так далее. Документы есть? Да. Давайте документы. Давай. Слышишь? А, Я это сделал. молодец. Вон тот мой, который... Молодец, молодец. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.